Det, der foregår her, det er torvedage, som er et projekt, vi har på første år på detaillinjen. Det vil sige, det er alle HG1 detaileleverne, der i øjeblikket er i gang med at drive butik. Det foregår over 3 dage, hvor de har butikker åbne, og de kunder, der kommer her, det er selvfølgelig skolens elever og ansatte, og selvfølgelig også familie og alle andre udefra, der har lyst til at kigge ind. Det, der sker, det er egentlig, at de har været ude og låne varer, som de så skal sælge her. Og på den måde, så arbejder de med den teori, som de ellers har lært i dagligdagen. Fordi det er jo ikke alle elever, som lærer bare ved at sidde med snuden i bøgerne eller sidde og kigge op på en tavle. Så det her, det er praksis. It's 2 a.m. Who's that ringing my phone? It's you explaining why you don't want to be alone. Now I should hang up after what you put me through. There's no reason for me to talk to you except that no one else makes me feel the way you do. It's a shame, boy, but my heart is hooked on you.